The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Hakasian ke Beningkong ke Meghalaya autocross drivers kalayok ban penlong ya ke Ïakob Maret Thong ya kikali ke bala tip kum ke first autocross sprint challenge Madan Kurkalang. Ya kani ke lempung la sedang hak arpu nyo tarik bala penkot hak arpu pratarik rempang araja arpun rio ha pedeng ke jingi pu iping bat ke ji simbenta ke besyit raham. Ya kekenho dalam kemat usamla Jeffrey Jerwa kamu Presiden Ringkat ke jingas nok tilang usamla Osbert Wilfred Renja kamu Working President usamla Terence Maulong kamu Secretary bat usamla Hamon Mewan Karluki kamu Organizing Secretary lembat giwe pat gidukhat kibala Treshitam ban pen urlong ya kani ke jing Ïakob. Nolor kinong nyak kali na keleng ke jela hakani ke lempung la sakhiru ke jing simbenta da kinong nyak kali na ki jela bemarjan kum na Nagaland Mizoram kabakot hadu saupun riungut kiken Thei bat shenrang. Habakran halor ke jing temu jang ke jing Ïakob Presiden ke kenhon uretho bag jing temu ke long ban kentiu ya ke culture ya lekai motorsport ha ke jela bat ban thau lat ya kinong nyak kali ki badan sap bakin yo e kerensan ban pen I ya la ke jong ke jing la jong ki ban nyak ya ki kali hakum kini ki rensan. Ulapan paru babon nakum kini ki lempung ki julong sabar ke jela ka babu jing e ya ki sam lagi badan jing e ya kani ke jing lek kai namar ki jinglet jing sap ki bahe bat kumta lawan ra ya ka mentau snam ha ke jela bat thmuru ban penlong man lau snam. Ulang. Tinggi penyak ini ka first autocross sprint challenge. Basin ke Beningkong ka jong ka ni ka society ke jungi bangi penyak. Kemutif ke jungi kalong ba I penyak ini ke event ba kum ke ni ke judge event ke ni ke autocross kampat da don ba pok Shillong. Takada kum mengiru ki barang sedang ban lek thamai ka moski kini ki race ki don becha jengai kum cha Nagaland cha Garo cha Mizoram ta kalong jenjar ba kan jingi bingin net chite namar bing dak sedang ningkong ngibun ki jinglot haka bangisa dapoi kali chete ngi hapsna te takada kan ni kwa ban pelong e kani ba ngi ibun ki samla ki bedang sedang ningkong ru ki bon ki don ni kani ka passion ban lek kai kani racing takada ngi kwa ban penyak hani te kamutif ko jungi ka debit bingin pelong bet yearly bet. That means ngi pelong mentau Feb next year in pelong Feb. Lani pot telang how November December. In lek kat balak pengin pelong yearly bet. Sedat bakini ki youth jongi ki berang chu sedang ban lek kani ka autocross ru kin yok mensim kin sedang shuan apok rile jong. Lada kilak kiu nani kilak ban lek cebere sik beper ijaka. Te kani ka event jongi ru kalak long ka bajom. Kadi ka event ka Beningkong tambah ki participants ki show up ki long dok saupun rew ki don ki ladies kategori ki rookie ta ki de ki barang shoe sedang lut baro barang shoe sedang lut ban nya e kani autocross ngi don ka SUV ki banyak ikini ki gypsy ba ko open ki bala long ki professional te ki nong wan sim bentar ki de na keleng ki wan napok Garo napok Nagaland dan napok Mizoram napok Jantia Hills Thei. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.